دما خوش به بینرین هیجا ایرو 27 چله 2023 روشان روژا اینی بویا رو گشتنی هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هجاری و بریا آلمانیا ده هر فرسند ده انقره لسر هل بجارتن او خبات نوین لآلمانیا ده مشاندن هشیار دکه وزارت کاری دروی آلمانیا گوت و دستور جوان چالکیان رنه داین که لسر اولهی نافخوی ولات مگف به پارلمنتری پارتیا چپ جی دبیجن رژیما ترکیه وان هشیارین ریوبریا برلینی لبر جوان ناگرن. Recep Tayyip Erdogan advancing the date of the country's general election. Li Tirkiye hilbijartinên serokkomarî û parlamentoyê wê di çardeh Golanê de bêgore. Beriya hilbijartinê rejîma AKP MHP ji bo dengên derve qezenç bike ketine tevgerê. Hikûmeta Almanya li ser vê yekê Enqere hişyar kir ku wê rê nede propagandayên bu hilbijartinê. Türkiye'de yer vermeyeceğiz. Orada bitirdik. Allah izniyle dünyanın neresinde olsun çıkar saklandığı deliklerin içerisini çıkarıp da yok edeceğiz. Yani. Bunlar Piştîgefên parlamenterî AKP'yê Nevşehirê Mustafa Açıkgöz ya sêzdehê çileya li mizgefta komên faşîstên Tirk ên li Nû de Berlin nerazî bûna xwe nîşan da. Den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung des Persönlichkeitsschutzes. Parlamenterî Partiya Çep ku yek ji partiyên muxalefetê li Almanyayê Gökay Akbulut bi pêşnûme pirseke ji hikûmeta Scholz bi taybetî ji bo rejîma AKP MHP wê di çarşoveyê de destûrê bide xebatên hilbijartinê û li ser gotinên Açıkgöz wê helwestek çawan bê nîşandan xist rojeva hikûmetê. Versprechen unseres Staates war löchrig. So konnte dieser Anschlag. Li ser navê hikûmetê Müsteşarê Wezîrê Karên Hundur Mahmud Özdemir bersiv da pêşnûmeya pirsêya endamê Partiya Çep Akbulut. Di bersivê de hat destnîşankirin ku li Almanyayê teqet cihê nefret û gotinên gefxwarinê nîne û got. Bûyerên ku siyasetmedarên biyanî yên li Almanyayê têkildarê hilbijartinê li dervê welatbêhn kirin bi destûra hikûmetê ve girêdayîne. Wezaretê destnîşan kir ku bi selêdana 10 rojan a li Wezareta Karê derve re dikare destûr bê wergirtin û ev hişyarî da. Di vê tevlîbûna li hemû çalakiyên hilbijartinê di çarçoveya qanûnên Almanyayê de be û gefê lewlekariya navxweya welat nexwe. Tarım çok şükür belki önce pandemiyle başladı. Parlamenterî Federalê Partiya Çep Gökay Akbulut daxuyaniya Wezareta Karên Hundur erenî dît û got ku ev têr nake. Akbulut bi bîr xist ku Wezîrê Çandiniyeyê Tirkiye Vahid Kirişçi hefteya borî li Berlînê balêgirên xwe re hevdîtin kir û ha got. Di vê Wezareta Karên Derve sînorên zelal li vir deyne. Li paytexta Îran Tehranê êrişî balyozxaneya Azerbaycanê hate kirin di êrişê de şefê ewlekariyê yê balyozxaneyê hate kuştin û du parêzvan jî birîndar bûn. Li gorî Wezareta Karê Derve ya Azerbaycanê li Tehranê keseke bi Keleşinkofê êrişî balyozxaneya Azerbaycanê kiriye. Heman çavkaniyan ragihand ku di êrişê de şefê ewlekariyê yê balyozxaneyê jiyana xwe ji dest daye û du parêzvan jî birîndar bûn. Wezareta Karê Derve ya Azerbaycanê jî li ser mijarê daxuyaniyek de got di 27 çileya 2023 de li gorî saeta Bakuê saet 8 nîvan de bi çekên êrişî balyozxaneya Azerbaycanê ya li Tehranê hatiye kirin di êrişê de şefê ewlekariyê jiyana xwe ji dest daye û du parêzvan jî birîndar bûne. Belên bi Ukraynayê devam bikin. Li Ukraynayê şerê wekaletê Kurd berê veberiya Almanyayê êdî bi diyarkirina helbesta nû ya li dijî Rûsyayê re rewş alûstir dike. Wezîrê Parastinê yê Almanyayê Pistorius got tankên Leopard wê dawiya adarê li Ukraynayê bin li aliyeke din Wezareta Karê Derve ya Rûsyayê li ser gotina Wezareta Karê Derve ya Almanyayê ku ew di nava şerekê de ne xwest zelaliyek pêk were. اوکراینا د شرê li gel Rûsya de sala xwe tejî dike. Şerê ku 24 Sibata 2022 dest pê kirî di meha dozdan de ye. Tevî şerê dijwar yê li rojhilatê welêt êrişên bi çigên giran jî rewşa heyî zehmettir dike. Rêveberiya Kiyevê di her firsandê de banga alîkariya çikên giran dike.
پشتی کو آلمانیای راگهاند کو او تانک لیوپارد دو بشینه اوکراینای دیروکا را دست کرنه بو جهه مرقه. ins Gespräch zu kommen mit den Soldatinnen und mit den Soldaten. وزیر پاراستنی آلمانیای بوریس پیستریوس لتطبیقات لشکری کو به وسایط شر آزرخی آل رجلات ولید هاته کرن تماشا کر. وزیر پیستریوس پشتی تطبیقات روزنامه وانان را آخوی وگات. ام پلان دکن که حتی داویا مها آدار تانکین خواهین لیوپارد تسلیم بکن. اف ندیروکه که درنگه. پیستریوس دیار کرد که پرورده لشکرین اوکراینایی یاجبو بکار آنینا وسایطین شر این ماردر این آلمان و در روژن پیشته دست بکه. پشتی و یکی جی و پرورده تانک لیوپارد دو وره دست بکرن. آلمانیا ایدی دواره شر اوکراینایی ده هلوستا خواه با آوه که هنزیده تر و دبیجه. وزیر کارین درویا آلمانیای آنالینا بیرباک گفت ام لدجی روسیای د ناوا شردنه. اف گوتن بو صدما موسکو برتک نشان بده. بردفکا وزارت کار درویا روسیای ماریا زخاروفا داخواز زلال کرنه جبرلینه خواست. دویناوری ده سرک وزیر پولونیای ماتیوز موراوسکی دیار کرد که ولات وی پشتگیریا چکان اوکراینای ده دومینه اوگات. محطانها 205 تانک شاندنه اوکراینای. ارتش اسرائیل به آوه که دجوار ایدیشی شریعه روشاوا دکه دیریشی ده نه فلسطینیان جیانا خواه جدز دا بوند دمکه که جه غزه بر به اسرائیل و روکت هاتن آویتن ده تل آویوی به ایریشن هوایی برسفده. آلوزیا ناوبرا اسرائیل و فلسطینی یا پشتی ایرشال کامپا پنابران آجنین کو نه کس هاتن کشتن دیسا گربو. اسرائیل به ایرشن آسمانی برسفدا ایرشن روکتان این سرغزایی. دی ایرشن هر دو آلیان ده تکس نمر و بریندار نبو. ارتشا اسرائیل راگهاند کو وان دی ایرشن خوین آسمانی ده خالین پرورده یا لشکری و هلبرینا روکتان حماسه کرنه آرمانج. سرارکانی راگهاند کو ج 5 روکتین سیج آلیه سیستما پاراستنه و هاتنه بیباندور کرن. یک لقاده که والا و یادن جیدنا و سینورن غزای دکتن. لغزای حتانها توری خستن بر پرسیاریا ایرشن روکتان نگرتیا سرخوا. لهم حماس و هم جی جهادا اسلامی پشتی ایرشال سر کامپا جنین سوزاتو الهلدان دابون. پشتی 2005 کو نتوین یک بوید دست به گرتنا قیدین روشال شریعه روش آوا کری ایرشال سر کامپا پنابران کو نه کس هاتبون کشتن و که جمارا هری زیده یا کسین دو اپاراسیون ده هاتیا کشتن درکت. ارتشا اسرائیلی گوت ما اف ایرش جبو گرتنا تیمک تروریست آ جهادا اسلامی پیک آنی. آلیه فلسطینی راگهاند کو چارج کسین ده ایرشه ده هاتنه کشتن اندامین جهادا اسلامی ده دوجه حماس و یک جیج فتحن. لگورینو چه رویترزه دجه کسین کو ده اپاراسیون ده هاتنه کشتن سویلن. اسوشیتد پریس جی راگهاند کو هری کم سویلک هاتیه کشتن. پشتی سردگرتن ریوبریا خسرا فلسطینی راگهاند کو او هفکاریا اولهیه یا به اسرائیل را بداوی دکن. هروها دوهل هرم الرام آنیزی رام الله آشریعه روژاوا ده انجام گل بارانا لشکرین اسرائیل ده فلسطینیک هاته کشتن. پشتی هر دو بویران جده سپیکا ساله و جمارا فلسطینی لشریعه روژاوا هاتنه کشتن درکت سی. پریویندرین هجام به عراق و هروها فرانسه دوم بکن. عراق دخوازه ایدیج آلوزیا نافخوایی درکوش بویه که سرک وزیر عراق سردان فرانسه کرد جوینا دوالی ده مجارین حریمی و ناف نتوی هاتن گوتو بیش کرن. سرک وزیر عراق سودانی و سرک کمار فرانسه و ایمانویل ماکرون گلک پیمانی اندنابره هر دو ولاتان ده امضا کرن.
سروک وزیر عراقی محمد شیا سودانی هەوڵدەدا باوەریا بە حکوومەتە و یا دناوا وەلاتە خورتر بکە. Divê çarçoveyê de Sudanî dû serdana Fransayî kir. Hikûmeta Iraqê têkildarê serdanê daxuyaniyek belav kir. Li gurê daxuyanî Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî bi serokê Fransayê Emmanuel Macron re civiyaye. Di civînê de peywendîn dualî yên di navbera Fransa û Iraqê de mijarên heremê û navnetewî hatine guftogûkirin. Her wiha hate diyarkirin ku gelek peymanên stratejiyên dewarên cuda de jî bi Fransayê re hatine îmzekirin. Li gorî daxuyanî hikûmetê taybet di navbera Fransa û Iraqê de li ser mijarên aborî, ewlekarî, têkoşîna dij terorê, rewşenbîrî, rêxistinan, parastina jîngeh, perwerde û pêşxistina mafê mirovan de peyman hatine îmzekirin. Hate destnîşankirin ku Macron piştgiriya xwe ya ji bo hikûmeta Sudanî di têkoşîna dijî Daişê de dubare kiriye. Di dewama daxuyanî de wiha hate gotin. Di civînê de behsa navenda tendurustî ya ji aliyê Fransayê li Şengalê hatiye çêkirin hate kirin. Li ser vê yekê peymanek di navbera her du welatan de hate îmzekirin da ku dawî li projeyê were û bi fermîna xweşxaneya Fransaya li Şengalê radestê destlatariya Iraqê were kirin. Li Îranê rewş alûz beriya îniyê li Zahîdanê jmareke zêdeya leşkeran hatiye bicihkirin ji bo piştgiriyê li Kanadayê beşeke ji rêya li beramberî balyozxaneya Îranê navê Jîna Emînî lê hate kirin. Li Îran û Rojhilatê Kurdistanê pênc mehên xwepêşandanên bo azadiyê pêktin. Xwepêşandan û çalakiyên di çarçoveya çalakiyên serhildana jinjiyan azadî yên piştî kuştina jina Kurd Jîna Emînî destpêkirî dewamin. Doh li bajarên Rojhilatê Kurdistan û Îranê bi şêweyên cuda cuda çalakiyên li dijî destladariyê hatin li darxistin. Li bajarê Kamyaran malbata xwepêşanderê jiyana xweşdestdahî Fuad Mihemed û beşek ji çalakvanên bajêr çûn ser gora Fuad û ew bibîranîn. Hevsera Fuad Mihemed Suheyla İbrahîm li wir axivî û got: Hevserê min li dijî hejarî û zilmê bû. Wî li ser vê riyê jiyana xweşdesta û xelkê Kamyaran tu carî şehîdên xweşbîr nakin. Li aliyekê din li bajarên Mehabad, Sine, Merîwan, Ciwanro û hinek bajarên din yên Rojhilat gelek çalakvanên sivîl hatin pinçavkirin. Herwiha li bajarê Ezeyê parêzgeha Xozistanê tevî rêgiriyên hêzên dewleta Îranê merasîma çilrojiya Mihemed Ehmedê ku di xwepêşandanan de jiyana xweşdestdayî hat li darxistin. Piştre merasîm vegeriya çalakiya li dijî destladariyê. Li bajarê Zehîdan navenda parêzgehên Sîstan û Belûcistanê ji bo rêgirî li xwepêşandanên îniya Zahîdanê were kirin hewayeke tund a leşkerî li ser bajar hate sepandin. Hêzeke mezin a leşkerî li nava bajar û derdorê bajar hat bicihkirin. Ji destpêka xwepêşandanan ve her roja îniyê welatiyên Belûc dadikevin kolanan û xwepêşandanên mezin li dijî destladariyê li dar dixin. Li gel dewambûna xwepêşandan û çalakiyan doh karkerên hinek kargehên mezinên Îranê li dijî rewşa xiraba jiyanê û paşxistina belavkirina mûçeyan çalakî li darxistin. Li dervey Îranê her ku diçe hevsoziya ji bo serhildana jinjiyan azadî zêdetir dibe. Şaredarê paytexta Kanada Ottawayê biryar da ku navê Jîna Emînî ya sembola serhildanê ye li beşek ji rêya beramberî balyozxaneya Îranê bike. Amerika li Somalî li dijî çeteyên Daişê operasyoneke taybet pêkanî Wezîrê Parasînê Dewletên Yekbûn Amerîkayê Lloyd Austin got di operasyonê de Bilal el-Sudanî ku yek ji berpirsên peya bilind yên Daişê ye tevî 10 çeteyên pê re hatiye kuştin. Ev operasyona li Somalê jî bi fermana Serokê Amerîkayê Joe Biden pêk hat. Amerîka li dijî Daişiyên li Somalî ketiye tevgerê.
برپرسین امریکی دانزانین کو هیزن تایبت جبو گرتنا یک جبرپرسین داعشه بیلال السودانی اپراسیونک لدرخستنه. اپراسیون لباکور سومالی یا هرم قاچیایی و سودانی خودشکفته که ده وشارت بو پیک هات. هات ادعا کرن کو بیلال السودانی ده بلاوبونا داعشه یا لافریقا و هرمین دن و فینانس کرنا چالاکین ویده رولک سرکلیستیه. رایدار امریکی ج آژانس نوچان آفرانسی آفپیرا آخوی و دیار کر کو السودانی بریا 10 سالان جره خستنا الشباب تولید داعشه بویه. بریانها جبو چتین الشباب اندام تولید ریخستنه دیگر. لگور همان رایدار السودانی فینانس کرنا چالاکین باسک داعش خوراسان یا افغانستانی جی پیک آنیه. وزارت خزینه یا امریکا ید سال 2012 ده سودانی خست بو لیست جزاین خواه. وزیر پاراستن یا امریکای لوید آستن گوت. ما به سرکتی اپراسیون دجی ترور دادست پیکرن. آستن دازانین که ده اپراسیون ده زرار نگهاشتی سویلان. لگور پسپوران امریکا بالافرین بیمروف گوش بو کشتن و گرتن وان پرکیم ترماترسیاوان هیا بکار نانیه. به ویکیره هیزن خواین تایبت شاندیه هرمه و نشانده ده که السودانی جبو داعش چقاس گرینگه. برپرسین امریکی راگهاندن که وزارت پاراستن یا امریکی پنتاگون اپراسیونا کو پلاناوی به مهان دوم کر هفته یا بوری پیشکشی اری کرنا سروک امریکا جو بایدن کر. بایدن جی ده دسپیکا هفته ده بریار اری کر. رایداران راگهاندن که حکومت سومالی بریا اپراسیون پیکوره هاتیه آگاه دار کرن. تبي همو هولدان حتى نهار ببريا انجلستاني نكاريا برزغريكا كوجبران قال نافا ولا تشار سربكه بسرفي ده جي وندابونا زاروكين كوجبر وكي بومبايا كيكتيا روجافا انجلستاني 200 زاروكين كو داخوازا پنابرتيه يا لانجلستاني كرن هنا وندان سازين خير او بيريجي داخوازا لپرسيني ج حكومت ديكن. Come to get the children, often likely because they trafficked them here in the first place. There is a criminal بدهان سازین خیرو بیره دوه بنامه که وکری کوشاند جسروک وزیر ریشی سوناکره بحثا هتیکتیا پاراستنا زاروکان کر و بانگا لی پرسینه که سر بخوا کر. Right on front raises a very important issue. وزیر کار در و روبرت جنریک چند روز بری دیار کرد که وزارت کار هندر جتیر مها سال 2021 تا بنها بهتری 4600 زاروکن کسب وان رنهی لأوتیلان تین حواندن او هاگوت. 440 کس وان دابونه و 13 جه 16 سال نگریه به تمامی 200 زاروک هجوان دانه. جسدی 88 زاروک و جوان واندانه آرناویدن. جسدی 12 مایجی مصر، ویتنام، پاکستان، ترکیه، افغانستان و هندستانه نه. ریخستنان دنامه یا خوده خواست که حکومت داوی لپیک آنینا حواندنا زاروکن بیکس لگلوان هیی ین لأوتیلان بینه و خواست که جعالیه کسیم پسپور و لزاروک و جوانان بینهرتن. ده تخمین کرن که زاروک ده دست وان کسان دنه که وان استثمار بکن و درین خراب ده بکار بینن. ده سریا کانالا مانشا انگلیز را کتنا ناوا والید برین نیاسایی زیده بویه. جبو سینور دار کرنا کوچ بریه و دوام کرنا لکنترول کرنا سینورین خواه سوزکی بینگهین ابرکسید بو. رخنگر اشارت پیدکن که جبو ین لپاراستن دیگرن همه ببیجه توریکه یاسایی نینه. پلان حکومت یه پشتی هاتنا کوچبران شاندنا رواندا یه و کرنا سرلیدان جبو پنابریه لوه جزوده یه که دروژه ویده یه. بری بینرین هیجم لور دیگه جین داویا بلتن آخوی جهانی و دبیجین حتی روشا دوشمی جاره کدن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیه ده هر شاد بختوار بود.